Agya Koo kwasi ampanyin da ho de NPP echi panyin toto ejimi ho abedrum pempensoi wo ye Gyimifour nim nyansa wo ye otweba we Gyimi unye panyini a wo dwene edwene no wo utim keke unim nyansa we si Vietnam for dan e na otim Kuraseni oye ne hwe a enye ye. Agya Koo onye ne papa bia ho. Agya Koo mi kase anka we kwasi ampanyin bi de kura bia se no mapetesi we ankanya John Mahama ne NDC aban a mo dwene Ghana ho a anka we shoemaker oye Kuraseni ye ka ndie Agya Koo aye okumewood mu emma opese o rape o mo rape bi abra obeye Agya Koo ode movie editor. There are hundreds of kumewood actors and kenne komotume si omo dan wo mbe te because of this selfish dirty bastard way into ende people's career academy. Ede di atam hene Kevin Tiller no asane ede egu Akufo-Addo a ye frɛ Agya Koo so na ne wadidi na tempapa ye frɛ Agya Koo hwe video bi obi fili gbenze pa ono obi fili afam no no ahwade obi pini ho na asam ne sen Agya Koo ene ye nyina ye nimu na etese ne waye campaign dia ma Osonoma Nyoku NPP titiri kura ne o mampani na nado danko Akufo-Addo ne NPP aban e free 2016 mu ho ebe nyina no na eye Agya Koo ya ne kuma wudu ho na asundue ne chese dabre kura ni ho waye campaign papa nani Agya Koo ba internet super we social media so a nani o kasa ene mbe NPP ni me hye de hu mpuntu a mode abre me ewo me mpotam ene Agya Koo kura tumi ka kire mu se eyi ni fie anim ho chese ekwan nyenyenye kwan na tete apansam awie ntontodiem te sam wako ne aduntu o ka kire na do danko Akufo-Addo play fa se man pe kwan no ama me ye de a ene onye campaign fa ma NPP ebiem ana enano da NPP presidential primaries here course we ye na Agya Koo endorse Kennedy ohene Japan showdown mine ene oye campaign papa de ma ohene Kennedy Japan se Kennedy anka onhwe ni mu asanka NPP flag bearership no anka Kennedy Japan ana embedi anim enso aba no ko na wie ye no nano memende atwam na chese owura Mahamadu bawumia digital mine ono ana yaboni din so medi Osonoma Nyoku NPP New Patriotic Party anim na bibie ntumi enwie peyo afi 2025 mu na no na Kevin Tiller ene wabedi dinatem titiri kura ne Agya Koo kiremu se Agya Koo kumawood anya yie kumawood atete apansa bawie ntontodiem sikasem akọ nkobesi ni nyina no Agya Koo yefa ho so bone mu Agya Koo efiri so ono ne MPP aban nenne omama Ghana yenkoso Ghana yesikasem ene yesi ni ko no enkoso ntino amanfo no ammo Agya Koo so bo na ene wadidi na tem menka Kelvin asem ni bi enfa ma no enkonkohwe video ni bi mara obusuya ye endorse didi atembia na we dia no den ne e ba ya to aso before be kohwe video no ede aba no e kanfo pro technologies ede amount se ankronkra Gyimifour adensifo mo ama no ne wasidan wo Ghana ha o pese o de CCTV cameras ebo o dem mu ho o office na monitor movement ene ne ma ekoso ne ne ma ba nyina free pro technologies na omo main store bi ma na bibie ntumi enwu peyo pro technologies ene ma bibiri na no ewo maso ye omo ye CCTV camera installation omo ye doorbell installation sanso ana fence wall so opese ode net egu electric fence no na ene power etumi bem senya kronfo bi entumi mamewie wa pro technologies aso ye te automated gate electronic gate opese o show dem ana bia wo bia the remote access ana control pro technologies aso ye o de car ba Ghana ha na wo car e Ghana ha o de amadwumayefo so mo fanya adwuma say private car ana commercial car opese o de GPS car tracker eboma pro technologies aso ye ne yemwo a wo smartphone omo ye solar system installation ni nyina no omo ye ni nyina bi ope akom ana emu nkyiremu a mpanifo numbers ne WhatsApp numbers ana eda o screen so betumi afre mpanifo test WhatsApp number no afre Ghana number no so na bibia tumi awie peyo we de obi anim no oye Agya Koo and we all know say Agya Koo nkan okre kumewood Ghana local movie industry na egu no Agya Koo na egu no from the beginning Agya Koo ene nipa bi a odada kumewood for ema omu nyina edwene se na NDC aban enye ready se obebo omo Agya Koo sa man we onka no kre ne so edwene ene efu no no ne so ohia ene sikaboni a wodi no ena still amana ite said yetu no yam enso no Agya Koo ye nipa bi a o use ye nuanom odada omo ode ye nuanom enya no ho ode ye nuanom edi nkonkonsan nye sika
ɔde Kumewood fo no ɛde ɔmo ɛdi ɛyɛ ɔde ɔmo gyegye besia Agya Koo andwene ne nuanom ho time na John Mahama ne NDC wa ban mu that was the time Agya Koo mu bɛyɛ nipa na Agya Koo mu tie Kuraseni ɛyɛ concert party na hu no ho a asie tu no fom Agya Koo ontumi ntwiro ne din Agya Koo enye John Mahama ne NDC na mu create opportunity my young talent to also flourish in Ghana when it comes to movies anka Agya Koo mi kase anka we kwase ampanyi bi de kura bi ase no mapetesi Agya Koo tribalism ene eku no oye yiyimu oye nipa bi a onka no kore ye nuanu bebre a omo ye sene omo Ashanti memu a ende omo bre no Agya Koo enanka ena ema omo kɔ saa ohawa omo komi Agya Koo nipa bi a nani brade Agya Koo nipa bonini oye konkonseni ye dabramani wei ankanya John Mahama ne NDC aban omo dwene Ghana ho a anka oye shoemaker oye Kuraseni na de ya ne se ye nuanu bebre ananka wo se omo sue nyansa ekodi Gyimifour we echi ema odaada omo ende we si Vietnam for dan ena otim Kuraseni ye Kuraseni oye ne hwe a enye ye and I say after campaigning for NPP no my area road is still very dusty maka kire mo say obi ye Gyimifour a eni se obi na no ka na ono an ne ye na be kire se wo Gyimi anaso onim nyansa Agya Koo from 2016 ejina stage so ebunimu ejimi ne ho e de ama NPP na mebusa wo say na Agya Koo odi NPP fo echi ejimi ne ho esesa eji skrono sika no na die nti na odi NPP echi so we di NPP echi from 2012 ejimi ho adada gofo asai Kumewood abedru ha na wankasa wo dan enim after 7 years yenye ya na senda wo da ho di NPP echi se unim se Canada Japan betumi asesa Ghana na wo yakwasea na unye penyini a wo dwene edwene no wo utirim keke unim nyansa unim ne se ewo se obusa ho se Kumewood na me womu no ansa na NPP ba na etesen na NPP ba no etesen NPP ka kire asantefo eye through Agya Koo man da Kumewood for say omo ba besi a theater for them in the Ashanti region ebesi ne yehu theater enso Agya Koo kwasi ampanyi da ho di NPP echi eye asantesem na adokoro no eye oye nipa bi a onsua de nkwaechire nti onim nyansa onim adekudie nti a odi party echi. So in 2023, after NPP atena abemu for 7 years, now where the NPP chipe you toto ejimi unwa bedroom pempensui, na se yenye wo kwan ewa wo dan enim. Na se wo dan wo di NPP enim a wo ye Gyimifour. Unim nyansa, eni se akwara bia tiew. Every say unim nyansa, ye di busa nsem. Inti wo hia Gyimifour bi se o ma senkofo brabo. There are hundreds of Kumewood actors and kende come to mesi omo dan wo baby te because of this selfish dirty bastard way into end people's career academy. And for career academy because or the asantesem and other year politics instead so obedwene say impuntuo ben and beba asantefo abrabom impuntuo ben and beba edwuma oye no ebebem infiansuni edwuma na gu infiansuni what na area okwa ye after infiansun oda hu di NPP echi oyo tweba we Gyimi woni pasa no memma okwan ema wontu mebusuanifo efi se wadwene da utim no enim nyansa etumi kire se we ye na we nye enso abrantie we da ho nam Ghana nde se oh NPP na die hwamo yen sanfama NPP ni na we Gyimifour obo brako we nima na se obo brako wechi na se sebio Ghana yanka papa eja pade na nkodija awa ena nkwasiafo we na hweso a anka obeka se yemfama nkwasiafo we na ho hweso abra wankasa wo fi a wotie nim no ekwan kura yenyeye na woda ho di omochi no we Gyimifour. And these are things where we say people say oh ye muade Agya Koo onye ni papa bia ho Agya Koo ye nipa bia oye adada bronikas oye canon oye trofo. There was a day I was talking to one Kumewood actress. Okay, say Agya Koo ye ka in the Agya Koo aye Kumewood mu emma o person o rape o mo rape bi abra obeye Agya Koo o de movie editata ma ye ka Agya Koo be hye ne ho akonfo. But lady Kacham say it is not important. Agya Koo na nim emma ode ne nsa keka omo emma webrepia omo in the name of Kumewood on na ye Agya Koo. He knows. And somebody nyina ndom kasa sa Agya Koo be hye ne ho akonfo oye nipa bia oye bonsam on kanokre.
Abusia na Kevin Taylor no we no we na ni atu free ha ana we didi Agya Koo almighty Agya Koo Akufo-Addo pa we amebo we amehwe I love you no ye kwaku manu asem yo mu fa ncheme enti no Kevin Akufo-Addo Taylor ana we didi Agya Koo atem asem enkoda ni yo ene we didi papa ya atem papa chire mu se Ghana tete apanza mawie ntontodie mu te sa mo akoni adu no ye fa hu so bo bibire na fa mo Agya Koo ifise ono ana ledi inkrofo bebre na enne Ghana Yesu ni yetwa jadwo enti Agya Koo de wadidi na tempa pay ene yenum de video yo hwa ono nso reply wode be ma Kevin Taylor ebekọ so de ene de akiri de be pem bia ba no ebe ma hwefo ne atiefo ehu de ekọ ne de ba before ebe kramo ameya kọ no me kanfo Currency Company Limited ede amount se onipa bia no onipa bia no ho bambo titiri kura ne oyade ho nsem hia Currency Company Limited enu nti anomode edro nwanwaso aye friend Zahara mixture Zahara J capsules ede abro se wo ba wo be ma infection bi ha wetete ma onya setene mo niji a kwaje Zahara ndo bi menstrual disorder infertility ulcer prostate problems oba opese watinka tumi ejina so eche na watinka no tumi eka no ho ano a kwaje Zahara ndo bi Zahara man capsule so ye be ma utie mo hwe miafo aso femmen opese ukọ agoprama so eche say ye sexual weakness opese ode boni na eye emai ntumi ma ya pia fo pa dia ko Zahara kwaje Zahara ndo bi na bibie ntumi mpeyo Zahara mix Zahara capsule si ebesisi yade so etu ase de kudeku amafo die ho adanse hwe de ho adanse kwaje Zahara ndo bi omo hindi aba mi shey de jawadwo say malaria fever typhoid diabetes or blood pressure no koso doctor declare so onye ye bi mu a wo de kwaje Zahara ndo bi edroi upemu ntirimu afa numbers na da screen so friend impenifo testing impenifo bibia betimi edimu FDA ahwehwem agye atomu se eye bibia betimi anu madro bi mo amo akirichi ni benche ye de okọ pharmacy ni herbal stores a onsa ebeka Zahara ndo bi ni Currency Company Limited omundo bi na bibia tumi ewie peyo oba no subscribe ya maye no share woja comment comment section na share e bibia tumi ewie peyo nyame adoma da se ne be send die hye mu makra